ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаландсен. дар навори имрӯза якчанд мошине ки дар ватсап ман рой кардан пешниҳоди шумо мекунам. боварӣ дорам ба шумо маъқул мешавад. ай ҳамат хоҳиш бардоро дар омадам албатта лайкҳоро бизанед, кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед, зангулои канал васседамоне ки ҳар рӯза видео ҳатам барои шумо сабчениш бироя бардоро. бародароне ки мошин, хона, замин чизе ки доранд, номраи ватсапм дар рӯи экран аст. ман дар роиш кинам, ман рекламаш мекунам. агар ягон камбудӣ, ягон хатогӣ боша, ҳатман дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда камбудиро бартараф кунем. ба шумо чӣ ном мошин дар кор боша, ҳатман дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда ҳатман пешниҳоди шумо кунем. боқӣ дар панаи аъло бошед, зинда бошед, дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман ҳама каса лайкҳоро бизанед, дар канал обуна шавед. зиндаву сарбаланд бошед. навори то охир тамошо кунед. хуб дӯстои азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалин бардорам мерседес се класс. бовар ки гарин бад арзонш гусесай чиста барои пасбичкаи хидмат. солаш 1994 абиё мотори 1.8 бензин газ ҳардуш кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нақша 28000 сом мега бо савдо мешавад. дараҷаи соҳиби мошин қайки мошинча ягон кам надорад, на хадва мега. ҳуҷҷатҳош то охири сола мега. хай салон бинед чиқад тозак. ана коробка механик бародро чихозагӣ. балонои навқата дискош бародро. мошин кам такраска ношад кодрам бамперош. мошин ҳол беҳтарин ҳолда қарор дорад. марҳамат кадомед хайдор бошед. номи канали мо газа бо қадид камтара муомила мекунад. ҳатман лайкҳоро бизанед. хуб бардораи азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Daiwa Nexi солаш 1998 абиё мотори 1.6 бензин газ ҳардуш кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 12500 сом мега бо муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайка мошин яга нахадова мега. нав мотор каге мега. понку головка мотори Opel Zagia мега. дастурошам фурӯхтамаша мега. хай салонша бинед чиқадр чихозагӣ. коробка механик газгази простой. хай марҳамат кадомед мошин хар бошед. номраи яка дар зери навор меном занг зад. дигар маълумоти праша хадами худаш бигирен. дигар маълумоти мо даги нестанд. хуб бардораи азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Opel Astra F солаш 1993 абиё мотори 1.6 бензини холӣ. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нақша 26000 сом мега бо савдо мешавад. дараҷаи соҳиби мошин қайка мошинча ягон айб надорад мега. нахаду мотор коробка ҳамаш 100% мега. краскаш кам сарап диро каме мега. холи чашки пашки варид надорам. бародари азиз, кадоми мошин хар боша ҳаракат кунем бигирем ки ҳози дар сезон хеле мошини арзон ам. вақти сезони тарбуза ки вақти мошина кор шунад. марҳамат ки мошин харо занг бизанед бо катон муомила кан. ҳатман лайкҳоро бизанед. дар канал обуна шавед. зангулои канал васседамоне ки ҳар рӯз видео мефартем ба шумо сабчаниш бироя. бардораи азиз, мошини навбати мо Opel Astra F солаш 1996 абиё мотори 1.6 бензини холӣ. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 36000 сом мега бо муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайка то мега. налоги холи дорад. газ кулла мега. ана чашкиёш тоза мега. камтар мошин дуд мекунад. дигар сасиали мотор хадоиш мега. ҳамаш 100% кам дуд мекунад мега. косават мекунад. краска ношка кор надорад мошин. хай балонои навқати. ана салонш тозак. дастурошам фурӯхтамаша. марҳамат кадомед хайдори конкрет набошед. номери яка дар зери навор меонам. занг бизанед бо қатон ягон муомила мекунад. ҳатман бардораи азиз, ҳама каса лайкҳоро бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал подписатсия зангулои канал васседамон ки ҳар рӯз видео сабчаниш бирояд. боқӣ панои аъло бошед. бардораи азиз, мошини навбати мо Hyundai Avante солаш 2015 сола абиё мотори 1.6 бензин коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 100000 сом мега бо савдо мешавад. дараҷаи соҳиби мошин қайкаги мошинча ягон нахадва мега. мултирол, коробка автомат, монитор, хулас кондитсионер, климат контрол ҳама чӣ дора мега. мошинча мега як даст гаштаги мега ва ягон гирифтаги мега. краска раднои худча мега. мана кам расхода кай мега. дастурош нафурӯхта меша мега. мошин бе ягон камбуди дар электропакет. салон коша хай бинед чӣ хеле краска нароша кор надорам мега. марҳамат кадомед хайдори конкрет набошед. номрои соҳиби мошин дар рӯи камера. марҳамат ки биби занг бизан. номи канали мо газа бо қати ягон савдои нағз мекунад. ҳатман илтимос беҳуда занг назанед. кадоми мошин харе ҳамон занг бизанад. бардораи азиз, мошини навбати мо Daiwa Tangena солаш 2007 сола абиё мотор 1.1
گازه کاروکا پیدایش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک دارد. قرار دارد در نوعی واسه نشه 17000 سوم دیگه با معامله داره. درجه صاحب ماشین قاعده که ماشین چه اگه اون یگام عیب نداره موتور خدای میگه هم 100 فیزه 4 بالون نام میگه تا 2025 میگه همین 06 2025 کاروچی یک سال حجت کاگه میگه ماشین چه نخدو 4 بالون نام کانت کلاس کناشکا کار داره میگه خیلی روچکوی داشتن کام تا کار داره مرحمت کدوم ماشین خری کانک داشته سالش ببینید چقدر توزیع کنه کدوم خدور کانک داشته نمره صاحب ماشین در روی کانال زنگ اینا میکنه بگذارم با قطعا کام درک سعودی میکنه حتما لایک کار بزنین کدومی که مهمان باشید در کانال پادکست که زنگ لایک کانال بسیدم که هر روز ویدیو بپاتیم باش مسابقه برای زنده و سلام خوب برداره عزیز نواری نوبتی ما در برداره یک خانه دیگر پیشنهاد میکنم خانه فروشی 5 سوتق زمین 7 کمرات خانه در نوعه یوون قشلاق متفق نقش 180000 سوم میگه در حساب خانه خرید کرده که گرد خانه بس مملک پول خو محکمه بیتونش ریختگی درون نمیگم بیتون چه خانه ده میگه درون هم چی ده میگه 600 700 قشت هست میگه خانه پروژه چه خیمه شه میگه چه میبینه بردارم صاحبش سروش سونداکوش ده برای فروختنش میگه خانه ده اتجاه 7 در خانه میشه کوخنی بانه همه چی داره میگه در درونش میگه انا برکی ده میگه بو برک خانه میشه میگه حالا خانه پلخان زیکنی باشی مرمت دستروش نفروختنش کدام خدای کنکره باشه شهر بچه‌ها اینا میکنن با گازم با قطعا کپ درک سعودی میکنه حتما لایک رو بزنین زنده و سلام باشین بای 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 من استراجی بردار عزیز اوپل استراجی واگن بردار گرنی با سوژه خیلی نرخش قیمت‌تر کدوم نزورش میرسه اما ادامه بگیره التماس در کمیتر گپای بد ننویسین بردار عزیز سالش 2004 هبی موتور 1.6 بنزین کاروبکا مکانیکی ماشین در حالت خوبی تکنیک دارد قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 80000 سوم با معامله داره درجه صاحب ماشین خیلی که ماشین میگه چه خیلی کراسکش به طرفی 4 بالون نوای میگه کراسکش رادیو کراسکش چه میگه تنیروفکا همه چی داره میگه حجت بجت همه چی هست ماشین در حالت خوب قرار داره دستراش نفروختنش مرحمت کدومی در زورش میرسه مولتی رول کاروبکا مکانیک سالونش توزک داره لگرپاکش خیلی چیسته برای تربیز کشی بادرمی مرحمت کدوم ماشین خری کن کردم شین نمره صاحب ماشین در روی اکران اون زنگ بزن دیگه معلومات پرش خودش بگیرن حتما لایک کار بزنید زنده باشین بردار عزیز بهر شما یک اوپل استراجیگر پیشنهاد میکنم سالش 1999 هبی موتور 1.6 بنزین خالی کاروکا مکانیک ماشین در حالت خوب تکنیک قرار داره در شهر دوشنبه نقش 47000 سوم دیگه با معامله داره نمره صاحب ماشین در روی اکران است درجه صاحب ماشین قاعده ماشین جای اون کم ندارن میگیری اجاش فقط همین میکنه میگم دستروش نفروختنش مرحمت کدام خدای کنک داشتین نمره صاحب ماشین در روی کامنوم مرحمت که زنگ زد دیگه معلومات پرشه خودش حتما بگیره مادر حتما بعدا چیکار میکنه همه کسا لایک کار بزنین به خاطر ماشین ارزان در کانال ابنا شید زنگ لایک کانال بسیدم که هر روز ویدیو ما با خبر باشین بردار عزیز نواری ما ادامه دارد ماشین نوبتی ما اوپل استراجی سالش 1998 ابی موتور 1.6 انا کاروبکا مکانیک بنزین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 52000 سوم میگه درجه صاحب ماشین قاعده میگه موتور 1.6 پرستو میگه کنسنر یخ میگه ماشین کراسکا سرپی نداره میگه 8 متنیلوفکا حجت میگه همه چی داره میگه ماشین جا به یگون کمبودی چشکی پشکی وری نداره میگه دستراش نفروخته میشه مرحمت کدام خدای کنک میشه با پال خود ماشین نمیشه ببینین چه خیلی حالت فرتوکش موتور خدای کیلومتر همش ببینین چشکیش به وارد میگه دستراش نفروخته میشه من زدنی کامera مانیتور مولتی رول بردار کاروکا مکانیک کنسر یخ سالن تو زنگ میگه چی خود زنگ میگه مرحمت کدام خدای کنک کرده باشین نمره صاحب ماشین در روی اکران حتما زنگ بزنید دیگه معلوماتش ای خودش بگیرین بردار عزیز آخری نوار بعد احمد خویش کدامت که مهمان باشید در کانال ابنا شید زنگ لایک کانال و صدام که هر روز ویدیو ما با خبر باشین زنده و سلام باشین دستگیر فراموش نکنید